Aciari na amenyeri baana barina mawathe ni boritwe batikaithanie ana bao endi babaumirie na kubandikithia kenda bamukira ibande bia antu ba mawathe. Akiaririria untu bubu mubangania wa gikundi kia antu ba mawathe kuma tigania West Nwe Samson Meriti noritie baria bonthe barina mawathe na batichiandikithitie kuthithia bubu kenda bomba kwamukagira utethio kuma kiri thirikari. Augite kurina uguni bakamukira amwe na kurito mathabune jantu baria bariaga ugoti na mantu jangi mukirwa mithika nacio na njira ndiku. Atongeria batiane westi barombete aciari na amenyeri bantu na ana baraba ina mawathe utire iba utura na kwandikithwa kenda baumba kuwirirwa baitaire kuma kethirikari na ikundi bingi bitebia kethirikari. Kwanza kabisa tungetaka wasajiliwe wote, waandikishwe, wapate vitambulisho wote, kwa sababu kuna manufaa na kuna nafasi wanapata nzuri. Kuna faida wanapata kwa serikali wakiwa na ile kitambulisho. Kiangiba na aretikiriwe kwa tax exemption. Kiangiba urawe very spia mheshimiwa na kumenya kwiyo barakulukirie akaeya wa certain amount per month mwanka throughout na tira inua njami imbeshinge mwanya na batu kinya twe county twe leaders ba lemab itukarite nthiguru na MCA betu ibetite kwalula katibera bekire fund kenda mwano utiumba kubwithia no ata maisha yawe ethira ina permanent cash transfer ya kuma county anto kweya wambeshira to ya wa milioni 10 cia sako bonge lekinye milioni yana kana 50 uwa batikumba kura ng'ombe baikira 67 milioni twewe besha no milioni u ikaomba kubwithia nguingi. Sisi tuko na nafasi ya kupeana bursary kwa secondary school day, secondary school boarding, primary middle level colleges, college yote, TTI, Teachers Training College, KMTC zote na universities. Lakini remember tunaanzia secondary school. Lakini fikapo kwa mtoto mlemavu tunaanzia hata standard 1 tunawapatia bursary ya shilingi 5,000 kila mtoto. Na tunapeleka shule zote zile ziko mahali popote wale pale bako. Bariti gitara wekira igara musingira wa kibwetu kya kumenyera na bamawathe gikumenyekana Jesus Mary and Joseph Center nteretia mailitha turonda rwa kenjeti ya West Rungurwa Sister Win Kanya. This time the government does not want us to build homes for the children because mtoto anakuwa vizuri akiwa kwa familia yake. Kwa hiyo tukamugera lokele akejaja akadio fesa danape mwana akuka muyukia kumochokia ko njereko kwa kuna mwanko mbombo kumenyerana benu even now you if build a rehab center bitura riri romba katuwe nande katwonete njare murungu maromba yetu na goja chokia ana bauba kamenyerwa na planira twinacio na sister na community bakabwithirwa rehabilitation mapema bati complicate bare moiweta batithuka brain. Wazo kama hilo la kutengeneza mahali kama hapo ni wazo nzuri. Na hiyo ndio njia ambayo sisi tunaweza pata baraka zaidi tukisaidia wale pengine hawajisaidii. Tutaendelea kuwashika, tutaendelea kuwasaidia kwa njia yoyote ile. Amona bo Sister Win amona amenyeri bange bana bawete kwina tuthina kithomba bakuromba tetherwa kuthiria kende tu kikirita ngwebura kubati ana bakumakande bene baba ingine baba liaja wojona bakumaisiro county bakande bene baukana motorbike mwategera na korona motorbike nyingi sana. It is very far away, so as much as I'm grateful to God that I'm going to build a rehab center, the other challenges will come up. Ana bakumakande bene makejaga atia kenda bakinyaja nje yetu twambiriria nieto kwambiriria ututethitu na kale kau kombe kwira na bau bakeya bachoka ndene yanja cio iria romba rata romba pio na nau barabara na chiche thukangire bukai ombe gutwikira tu ndaracha no tuchietire na roe tombe gukinya ko no nturukire turire thina tukiuria na bau bengi bena mawiro cia tutindika nikenda bakomba kuona batura barabarene ira men irobwethetie batena loje gutiba makuthiria. You can imagine mama kuna mtoto mlemavu in the house na ana maji ya kuosha hizo nguo every day. What do you think what happened kwa karata njeu? Sometimes ndibane nkagira nguo after 3-4 days wakati njeu kwa mwana wa tena nguo
no ntungwira mwana ora whatever you ntakwenda gwo bwingi gwa karogure 1 week batina roji teka bagatangwa you. So it's so difficult for them. These mothers we see here, they are heroes in our church. They are heroes in our country. Tira isi gweka mwana mulemafu in the house, no mumenyera, no mukaria wega, it's not easy. Nkiripotera Weru TV kuuma Tiania, Beta wa Mukiri, wa Mithika.